ner mala ken yam kana diala kontin barwani len gwas me kan wa tv kajen gwas me baro dan palpin katin kona lat karodian te kon keler dang roti baj baj de kon keling leren jog banaling bana re kadana ci togre wech ka juba gwan me sha gan wara sha nekten ban jeling ka jelera mene leren yam bana kwena kan kono ka ler baj baj mo bana ruac kamandan en lerode re wech no ka juba anda manu ni chan kwasnya ka nonge ruac me mi jira me jidit gwasa me kan Nuer tv gorjen go jen der je nywa nas ko kien te kon keler baj baj de kon keling long to goro de na de gorin pal pin kaliang dien jon yam bana kwen gwasa me bana ruac ka manana chalat ter manyang eno te ga jom ji ter manyang che jalat gwasa me gor kon de ko dan pal pin kaliang de ter manyang jen a human rights activist eno jen che South Sudan National Legislative Assembly che jalat ngo melet kene jen she chong ko chi kuma South Sudan atema ken mendana jikan la niam chicken prioritize ne foreign affair ala marandan en tekeke kenetin konti la jor ke witin kokien chicken goren jen go de kan tadan en de wedar wonyam kaje eno chicken goren wo de kan lalet ne de ti ko le jongna netin kontin te ka parliament ji parliament kana dialen kontin de kula right kreatin kon lat karudien re wika South Sudan ne de ton bos ka kin ma yadit ko jaram dan la kwar ma de ti dialde ka jako be ta wana human rights activists as criticized the South Sudan National Legislative Assembly for prioritizing affair of urgent domestic issues as parliament meet today to discuss regional report termanyang jenedi ti chakalat joron wone and instead of donde kala riktin kon lat karodian re wika South Sudan chikane gwinjen wo bik nong report na let rode re winten kokien termanyang a South Sudanese human rights advocate expressed concern over the legislative body agenda which included the presentation of the two major report according to the Monday parliamentary sitting. Charles Majaka Lerdeng, head of delegation to the Forum of Parliament of the member state of the International Conference on the Great Lake region, will present a fact-finding mission report on the violence and army conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo between July 2023 and March 2025. Duobadan and Lade Kumakim Yadi Jorkaja, a general stereo de Landrick kon lat Cordian Reweka South Sudan, Kumakirma Yadi Woro I Niken, a quick core down la road at a which Democratic Republic of Congo, China and wo, the Congo, chicken eating contin, Lanekin Jikenga Jakir Mayadit. Wokalani, Corridor to Waka Congo, Pelkan Koro corner to a which ka South Sudan. Lea down Luna Kaja. Wokalana ripon to Kokien, a la Koro corner to Eastern Democratic Republic of Congo, Pelkan the corner talk, Ray which ka South Sudan. A gentleman no could tell Manyang Kugel Jugono Mele Jena. Chi Chonka she fair. Unaka Lea Guasame Kashia dear no Dayan Madan Lero, Dayan Lat Parliament. Go Parliament Jen Western Content Lat Creek Ladakaten. Allo Manyon Node, Shukuma Kirma Yadi Chajagujano, Malero de South Sudan, and O Eric. Go Jene busy, Naganwari, can would shalka men go Imusabeni. So much it can me. Chalat go she chong. Nere kon la jungone, they can Tarrington kon lat Carodian, they can call chicken de paleke tadian tinno. Wukalanrik to lat Carodian ko Congo, the no de kalanring to kon lat Carodian ka South Sudan. A German yen go she termanyang, a chekuma South Sudan, chejaladwer, a correcting kon a tin chicken kapel, wukalanarik wajdodian. A jo me a meditin. A kajan guasma banner watcher kalarikon lat Carodian, ray witch. Ka South Sudan Kenyam Jordan ban lat gwasame a jom bej chreman chalar yana wen chana ngaje no te kriek mi chitok tiang re wiki juba chokora ni tinishang no nakanekon a young Nuer man named Tang Poch Road Wajang War Tang Poch Road Wajang War jen chajanak tiang re wiki juba ka Jordan chalat keje wanega jiter naka jang ka Jordan chalat Tour de deje nywaga yekel gwaseme ko diyen madan en lero diyen kulangach be nywaga yeka gwan metote long and then be kulu watch
na me ler jeskalo ashir man chalar yana won ude me jen ude dana cha yede cha ja basre wiki juba jen chwala tang pojrod wa jang jen rami sha na kre wiki juba tiang ka war no ka chala ro na ka jang sedemen chanen jeslo an mi dita long ka we kan war dial ka joma chala gwaseme netin kontin nak wun wara na me men cha turi cha janen wa naka ne kirma yadit naka jang jana ngwan wara mu bumbum wana me doba dan en naka nware keje men kwa target keje rewi ke juba tang poch wajen nephew ka doctor ngwen ramedan e shikona kwar ke governor dung unity state ka bentio neti ngwan long shiga gai kere ga dana chitu gre wike juba nere kontere wika South Sudan mene diala kondin terar kata dan en liu nuere ke je re wike juba ano chilo na chetet kamandan en chitu ngai kono kon lat ko re wich ke juba ano neti ngwan long ke juba batken ka duom changach baje jeg mi jeram la nuer baje kep den baji naka ken mnyu den gode kaf kane diala konti la nuara tin ngai kanka ngai keji dong ji rami mo dong te kalwang baji dil naka ken so ntama chine tin walong re wiki juba chik dwal karik tin kon lat karodien dio je jaraman dio dien ntama rameniam waje ko hotel kireme shangach no de kon lar no tegen war ngwan bari teke tetten dob dan teke teke je janene o ken teken kel ke kum kirm yadit la kana la ken ka identify we ken ko mo kerik katta to ka ja rawde a traffic police edan e shanak me sha luang re wiki juba antama chale la damandan sha ture shanen gwasame tang poch rod wa jang jene ngwet mi cheng re wike juba ka jodan chalat ke jam so men tin jene koy ka do bodana nakaje koy ka ram dana naka but clear long no ne ko na nakaje ka jang so mi chit kana me bej me togre wike juba ko baje je ka war den bay let karek la ngweno jinder tere duaru chide jalka wer sometime dong de gujeno telerek chang jala but gore jeno bine dial be ken rodien del gangre wiki juba rega longa manan choda lat jena dana go de nywa yekel ler rodien dong de kon ling dera man chala do chi togre wich ano ka Nairobi ka Kenya ko la ka kuma kem dio ja ko ke gwad dana la refugee camp wacha nur dangra cha ga nekten ba report mo ga bajenong ya ko kor gwasen be na me jaslo aj bo me chitu gre wichin winami wa dio je na ka gwa kep ka gwa dana kap ko content kwala kujenwo the motive behind this teram ngaje but chejo mishirna mo cheje link ka cheje kwen ka social media ka chaja la rinono ene bana full information bana kele jek kale ardon dien ene biate kamal chuje poru jeno jin biler bi nywane de ko ken biate kamal bye bye